immortals to restore God's rule through brutal subjugation. They seized their first territory in the Levant in the year 2013. In 2014, the group formally declared itself a worldwide caliphate and renamed itself as simply Islamic State. Pozdrav, dobrodošli u Game Review. Danas ćemo vam predstaviti igru Is Defense. Is Defense je prva video igra s borbama protiv islamske države. Za ovako nešto itekako treba imati hrabrosti. Setimo se samo karikaturisti iz Francuske i Danske kako su prošli nakon zezanja sa islamom i prorokom Muhamedom. Vi ste u igri stacionirani mitraljesta, pripadnik NATO snage koji je postavljen na prvoj liniji odbrane, gde ima za zadatak da odbrani obale Italije, Španije i veliku NATO bazu u Hrvatskoj. U igri nema kretanja, samo nišanjenje i otvaranja vatre na stotine mudžahidina koji su tu kako bi razneli sebe i vas. Na samom početku svakog nivoa imate dovoljno vremena za pripremu, jer islamsti u ofanzivu kreću lagano. Što ste duže u igri, to imate više napadača sa svih strana. U početku su to samo pešadije i poneki bombaš samoubica, ali nešto kasnije se pojavljuju naoružane Toyota pick-up i Hammeri sa mitraljezima koje ćete najlakše skinuti raketama. Inače, broj raketa u početku je ograničen, ali ga u toku igre možete dopunjivati. Ubrzo to postaje šorka širokih razmera s obzirom da protivnici napadaju sa svih strana. U drugi ili treći nivo prelazite ubijanjem neprijatelja, ali pored toga to vam pomože i za potrošnu robu koju ćete koristiti za pozivanje borbene podrške u okviru nivoa. Levelovanje opreme je od ključne važnosti, ali to najpre znači vašem mitraljezu koga treba unapređivati, budžiti brzinu paljbi da biste na kraju uspjeli da otključete redenik i tako ćete eliminisati potrebu za gubljenjem vremena prilikom punjenja. Sanduke sa dodatnom opremom ili priborom za prvu pomoć dobijete ukoliko imate napunjenu samo jednu kvačicu, koja se puni ubijanjem neprijatelja, dok pomoć vojnika, aviona, artiljerije i helikoptera dobijete prilikom punjenja više kvačica. Svaki od 3 nivoa koliko igra sadrži su zapravo identični, razlikuje se samo zagubljenost okruženja. Prvi nivo je najlakši, italijanska plaža sa široko otvorenim pravcima, zbog čega imate lep uvid i protivnici ne mogu da vam priđu kamuflirani nekim predmetom, kao što je to moguće u Španiji i Hrvatskoj. U Španiji se borite usred luke koja je prepuna brodskim kontejnerima, što vam odmože kod uočavanja protivnika, ali i njegovu eliminaciju otežava. Hrvatska je posebna, s obzirom da neprijatelji ne pristižu iz vode na obali, što vam daje vremena da ih uočite, već se odigrava usled vazduhoplovne baze u planinama gde vas napadaju sa svih strana. Kada počnete sa igrom, bit će vam otključena samo Italija, a ostala 2 otključavate nakon ubijanja neprijatelji njihovih vozila. Ono što je dobro, broj ubijenih vojnika i vozila se ne gubi nakon izgubljene bitke, već se sabira ukupan broj svake što znatno olakšava otključavanje preostalih nivoa. Što se tiče grafike, ne pomera nikakve granice, ali nudi savršene vizualne elemente. Hardverski je zahtevnija više nego što bi trebalo, ali je puna dobrih opcija za štelovanje detalja, tako da lako možete naći neku sredinu koja će vam odgovarati.